Pozdrav ljudi. Pozdrav. Evo nas natrag u trećoj epizodi, jubilarnoj trećoj epizodi. Da, treća sreća i to. Pa da. Ovoga puta nisam ja taj kašljucav i šmrkav i bez veza, nego je Mislav It to. me. Je, Stavio se na mute. Mislav je stavio mobitel na mute. Jel da? Bravo. Hvala. Svaka čast. Hvala. Daj nam malo tog jako seksi radijskog glasa. Dobrodošli na treću epizodu podcasta Ispod standarda. Super mi je. Passion. Bilo kada pitaš nekoga tako nešto, mora započeti izjavu sa Da, to je malo ogavno. Ok, da. Slažem se. Šta ima, Mislav? Šta si radio ovih dana? Bio bolestan većinom. Imao vrlo zabavan vikend, tako da sam doma ostao. Jako lijepo. Da, bilo mi super. Super. Nisam baš učio, treba sam. Pa dobro, prošao si veliki ispit prošli tjedan, tako istina. Pošaljite mu poruku ohrabrenja. Unaprijed hvala na sve dvije poruke. Hvala Igoru, da? Da. Fakat dobre mimove radi, Da, znamo. To ću staviti na story sredinom tjedna. Odlično. Možda je spoiler mali, ali doslovno samo on zna kakav je mim, pa eto. Šta si još radio? Onako, imao sam puno slobodnog vremena, pa sam pogledao Mean Girls opet. Mean Girls? Nakon dugo vremena. Aha, da. znači već si gledao prije. Onak full davno. Ali sve male cake sam zaboravio. Da. I genijalan je. Odličan je film. Toliko je dobar. To je možda savršen film. Da. Mislim, za ono što pokušava biti, taj film je savršen film. Savršen film. Pa da. To se slažem za ono što pokušava, pa da? Kužiš. To si upravo. Postoji puno različitih filmova koji su savršeni filmovi za ono što pokušavaju biti. Transformeri. Gle, šta pokušava? Ne. Transformeri nisu ni otprilike savršen film, niti za ono što pokušavaju biti. Pa dobro, ali ne možeš reći Kum. Kum je i onako smatran savršen film. Pa dobro, ali ako gledaš Kum kao komediju. Ali ne gledaš film po onoj kategoriji u koju ne spada, nego gledaš po tome koliko je dobar film i za onu kategoriju po kojoj spada. Kum je u obje fenomenalan. Pa i Mean Girls isto. Ok, da. Da, slažem se. Pa kužiš. Apsolutno. Mislim, ne znam, imaš još i Back to the Future. Apsolutno. I... Da. Znači, ovime smo basically rekli da su 3 najbolja filma svih vremena, Mean Girls, Kum i Back to the Future. Što je po meni, hej, možeš imati i gorih top 3. Da, faka da. Da, apsolutno. Da moram ta 3 gledat on repeat. Samo ta 3 filma do kraja života. Zašto ne? Koje su jedina 3 filma koje bih gledao do kraja života? Apsolutno Kum. Da. Mislim, očito. A Back to the Future. Back to the Future. Zanimljivo. Vrlo dobar film, da. Malo fantasy, malo science fiction. I Mean Girls, očito. Aha. A da, ne bi ja to tako dobro. Ne znam ko je ovaj lik koji ocjenjuje ukus drugih ljudi i šta oni misle o drugim filmovima. Da. Dobro, kaj god. Kaj si ti radio ovaj tjedan? Pa ne znam, bio sam malo na poslu Isuse Kriste. Krivo, Filipe. Započni drugčije. Ajde. Šta? Kaj? Ne čujem te. Ok. Naš stol koji inače koristimo za snimanje ovoga je trenutno u potpunosti zauzet. Onako pola stola, više od pola stola. Pa više od pola stola. Da. Sa klavijaturom koju je Mislav izvadio. Eto. Misleći da će pomoći production value. Pa hoće. Šta naravno da hoće? Ne, nisam ništa mislio, sigurno će. I šta smo u Blade Runneru odjednom. Može. Osjećam se kao da moram razmišljati o bezkorisnosti vlastitog života. Bra. I o robotima. Samo malo? Jel ti znaš? Znači Blade Runner. Šta je taj zvuk bio? Pljeskanje. Molim? Da, mogu bubnjeve imati. Čekaj, samo malo. Slušaj.
A? Wow, nevjerojatno, to je revolucionarno. Zvuči kao truba koja je puknula i više ne može... Ajme, kako slatko. Mislim da se to uopće nije čulo. Moguće da se nije čulo, da. Kad smo već kod Blade Runnera, autor Blade Runnera, to jest sanjaju li androidi električne ovce, dobro. Philip K. Dick. Po kom je jedna od ove dvije osobe ovdje nazvana. Tako je. Rekao bi onaj koji se zove Filip. To je ono što ja mislim o tome. Kriste, dobro. Po kojem sam ja dobio ime. Aha. Philip K. Richard. To jest Philip K. Dick. Aha, dobro. Šta to je prezime? What? Philip K. Penis. Kok. Aha. Dobro. Je, kako smo saznali u zadnjih par tjedana, rasist. Da. Bio je mega rasist. Hej, naša draga majka nije to znala u vrijeme. Naša draga majka je sa 9 mjeseci trudnoće samo gledala na biblioteku svoju i rekla, Filip. Zanimljivo. A bilo bi cool da si P-H-I-L-L-I-P. P-H-I-L-L-I-P. Ne, jedno L. Jedno L? Da, ne go znam. fakat. Čekaj, šta? Go fakat. Aha, da. Ali Philip K. Dick. Isuse, izgleda kao Orson Welles. Molim? Čekaj, ovo je greška. Izgleda isto kao Orson Welles. Fakat je naci, ono. Znam sam fantastični pisac, Chicago, Kalifornija. Čekaj, Philip K. Dick, racist. Da, vrlo važna stvar za... Šta sad namještavaš još? Molim? Šta namještavaš još na tim... Šta je to bilo? To je bio saksofon. Wow. Mm-hmm. Sorry, Bill Clinton. Sviđa mi se kako ima tu čistu notu i onda ima lagani... Ko saksofon, da. Da, sure. Da, sigurno. da. Big fan of Philip K. Dick, Minority Report i Total Recall. Kanye. Jesi siguran da se išta od toga upravo čulo na... Ne, ništa. Bravo. To se čuje. Okay, chill. Character, without reason, rabidly racist. Rabidly? Da. Ok, Filipe, zašto te toliko zanima? Jer me zanima da li sam dobio ime po... Molim? At worst, this kind of writing encourages and incites the kind of racial hatred that gave rise to Aha, ne. Language, Martian... Nemam pojma. Evo, ne mogu naći ništa. Otkud je meni to? Based on the novel... Šta je to? Mama, gladan sam! Šta? Je to? Da. Je. Šta se dešava? Je li ovo copyright? Pri kraju sam zgasio. Čekaj, možeš to pustiti i onda kao rifati nešto sa klavijaturama još na to? Vidiš da ovoga. Ne, kao možeš. Nije da baš kao smiješ. Isuse Kriste. Dobijam glavobolju od ovo. Prerano je za ovo. Kao doslovno je podne. Wow, šta? Šta se dešava? Evo ga. Šta je to bilo? Ovo je, zašto češće ne sviram? Dobro, ovo nije sviranje. Ovo je DJ-anje. Aha, sorry, David Guetta. Yeah, let's go! Isuse I have Kriste. so much money! Ovo je dosta savršeno. Mm-hmm. Sad svaki put kada pričamo nešto možeš... Zabravljaš stavljati mikrofon. Da, istina. Blizu. To se uopće ne čuje. A dobro. Pa vrlo... Šta ćeš? Šta? I to se i dalje ne čuje. Ne znam, doslovno ne znam svirat koji. Jel ovo bilo kao neko nas ide ubit, pa onda... Za to imam bolje. Za to imam. Šta? Kriste. Samo malo, zašto si odmah... Znaš kaj imam za to? Čekaj. Ne. Sad ću naći nešto. Evo našao sam. Aj.
Pojačaš. Zgasiš screensaver. Ok. I šta će se sad desit? Ne, čekaj, krivo je. Molim? Ok. Zeznu sam, samo malo. To si definitivno zezna. A, evo naštam. Ja možeš odigrat? Spreman. Da. Isuse Krist. Wow. Ok, tvoja faca. Volio bih da su svi mogli vidjeti tvoju facu u tom trenutku. Ovo je najviši. Ovo je najniži. Ovo je neka produkcijska kuća. Ovo je doslovno Arrival. Doslovno su oba tva zvuka bila Arrival. Tak je Villeneuve. Da. Jednu nedjelju jutro. To jest Johan Johansson. Johan Johansson, may he rest in peace. Da. I jedno jutro ovako. Se igrao sa svojim sintićem. Gle, ima choir, 066, daj da čujemo. Da. Tako će se glasati, sam se maljci. Ok, ovo je fakat bilo creepy, to ću ti reći. Imam osjećaj da će me sad neko ubiti. Zašto? Pa, zato jer... Ajme, ima. Molim? Mikrofon stavi blizu. Ha? Samo. Zvuči kao ptičica koja umira. Samo. Ha? Ne znam kaj je to. Čekaj. Šta se dešava? Šta je to? Valovi. Daj nešto odsviraj sa valovima uključenim. Šta je to, vrata škripava? Ne, ptičica. Aha, okej. Ha? Daj odsviraj nešto sa valovima, zvuči preglupo. Halo? Pozovite netko. Možete javiti, ja sam stavio na mute. Zašto ti nisi? Filipe! Kako zvuči duboko to? Ovo je najdublje. Telefonu pod vodom, Ovo je najviše. Wow. To onak da te probudi ujutro. Da. Gdje je? Isuse, ovo je otišlo totalno u govna. Ovo je dobro. Jesi spreman? Ne. To je helikopter koji zvuči jako čudno. Čekaj, jel možeš odsvirat nešto? Ne mogu, Filipe. Pa čisto napravi bim, nešto. Čekaj. Još dvije stvari moramo isprobati. Apsolutno. Kao aplauz, ali uopće nije. Šta je to? Aplauz? Da, zvuči kao užasno. printanje. Ajde, si spreman za ovo. Šta je to? Gunshot. Molim? Da, ovo je neki Thunderbolt. Čekaj, daj više. Opa. Malo odbijanci. Malo rafal. Malo rikoše. Daj napravi neki tr. Zvuči kao film iz 60-ih. To je pucaju lijevo i desno. Ba. Ajme, ne, sagni se, ne. Ne znam. Ne, čekaj, kak je ono Fira Liz jedina star koju znam svirati. Odlično. Daj, ja ću ti pridržati mikrofon. Ne, u redu. Okay. Di počinje? Jel tu? Ne, nije tu je. Ne znam. Ne. Prestari. Odlično. To su bili pucnjevi. Ima zabrinjavajuće puno kao stvari vezanih uz akcijske filmove. Da. Helikopter. Da. Pucnjevi. Ovo. Šta je to? To je ptičica opet, ajme. Daj valove opet. Aha, valovi su bili. Praktički možeš cijeli Titanic ponovno. Kako umirujuće. Se to čuje? Možda, ne znam. Vraćam još malo, čekaj. Evo ga. Bravo. Kako umirujuće. Ja. Zamisli, znaš ono ljudi kada slušaju... Znaš kada ljudi slušaju... Kad idu spavati slušaju nekakve umirujuće zvukove prašume i takve stvari. To je isto, ali da sam ja u sobi sa klavirom. Ti pored mene koji cijelu noć si budan. Mislim odi spavati. Koliko je sati? Čekaj, moram...
Koliko je sad? A? Dima... Čekaj. Ok, molim te, dosta. Jel spavaš? Kade? Ovo je baš jako insane bilo sada. Oh man. Ljudi će mrziti to. Ljudi će mrziti to. Ako je itko ostao s nama do sada. Se imalo čuje klavir kao prvo. Isuse, šta da se ne čuje? Da se uopće ne čuje. I da samo imamo 45 minuta nas dvojice koji ajme ne, užasno. Ajme ne. Ne, ali mislim da se čuje. Barem polu dobro se čuje. Ovaj instrument. Šta je to? Tak počinje Firaliza. A? Ne tako. Ne tako. Čekaj, neću mikrofon držati da mogu probat. Da. Isuse, jel ima neki preset? Oh shit. Ima neki preset, neki bubnjev ili nešto kao, neki rap beat. Ima, trebalo bi biti. Samo malo. Idemo. Ok, ajde. Ok. To si htio? Da. Dobro, i? Ajde sad odsviraj. Šta? Pa preko toga. Odlično. Ok, sad zgasi ovo. Dope. Dobro. Koliko misliš da postoji 1000 takvih remixova? Ajme. Specifično za Firaliza. Joj. Onak milijardu. Joj. Čekaj, sad me zanima kojih još bitova ima. Isus, ovo je bilo Ovo je malo brži, idemo rješavati slučajeve u 80-ima. Znaš kaj napravi? Utišaj kao prvo. Aha, okay. I sad stavi onaj saksofon. Jel mogu to? Pa sigurno možeš. Oboje. I sad stavi saksofon i odsviraj saksofon preko ovog. Damn. Odsviraj opet Firaliza na saksofonu. Ok, ajde, evo. Ne. Ali ovaj zadnji dio je bio okej. Nice. Damn, homie. Šuu. Bila je ponoć u velikom gradu. Ona je sjedila za šankom. Mrtva. Ja, policajac, došao riješiti slučaj. Pomislio, čekaj, ona izgleda mrtva. Noge koje idu do poda, zato jer su odrezane i na podu su. Možda bi trebao poslat backup. Preljepa crvena kosa, jer je puna krvi. Jer je neko odrezao glavu. Jako dobro. Odlično. Kako su ljudi rješavali onako najgore moguće zločine prije nego što je ikakva vrsta forenzičke znanosti došla? Basically je bila sreća. Da. Kužiš. Kako je ono to John Mulaney ima onaj... Kao, dođu u hodnik pun krvi. I kao, ajme, koliko krvi. To je prilično loše, idemo svi na piće. Doslovno. A šta ćeš, Ana, doslovno. Da. Osim ako ne vidiš kako osoba radi to što je radila, neš ga uhvatiti. Pa više manje, da. A i čak i ako si ih vidio da rade to kako rade, svi su više manje isto izgledali. Kao, koji od ovih 400 ljudi u sivom odjelu sa šeširom ste vidjeli? Nije mi točno jasno na koji vremenski period ovdje mislimo, ali mislim da muškarci u sivim odjelima i šeširima su... Kako je bilo lagano pobjeći? Apsolutno. Izbiješ zatvor, ono. Da. Uspjeti ubiti bez da te uhvate. Toliko je lakše bilo ubijati ljude prije. God damn it. Jel misliš da je... Kuš, sam će postati teže dok će postati nemoguće. Ali jel misliš sve gore i gore. Jel misliš da je stvarno tako teško ubiti nekog sada? Ili je to samo... televizijske serije i filmovi koji kao krivo to oglašavaju da ljudi ne bi željeli ubijati ljude. Tipa, je li se tako lako može nešto riješiti? Sigurno je tako u serijama napravljeno da svakog uhvate. Neće biti neko ko nikad ne uhvate. Sam mislim najrealističnija kriminalistička emisija. Da, svaku 6. epizodu uspiju saznati kak izgleda osoba, ali ne uhvate. Season finale svake sezone. Uhvatili smo neko. Uspjeli smo jednu osobu uhvatiti. Doslovno.
Pa naravno da neće biti realistično, ono. Pa da, ali zamisli. Da imaš samo kao forenzičare i detektive. What a world. Koji onako, aha, imamo ovaj DNA, sad smo ga stavili smo ga na pretraživanje, za 6 do 8 mjeseci ćemo imati možda rezultat. Možda rezultat. Za 6 do 8 mjeseci. Osoba će biti na drugoj strani zemlje do tada. Ne, ili onda za 6 do 8 mjeseci, nema, ne. Nije. Nikom ne odgovara. No match, ajoj. Pa, mi smo se potrudili maksimalno što smo mogli. Da, fakat je teže danas, ono. Pa mislim, sigurno je teže danas, ali mislim da je dalje dosta lako ubiti nekog i... Ta faca koju si ti sad napravio. Pazi njega, ono. Pa, mislim, normalno postoje savršeni zločini i tak to, ali ništa šta ćeš, ono... Pa dobro, ne sam moralnog stajališta kao nekog ubiti, ali da baš moraš nekog ubiti i pobjeći s time. Pobjeći s time? Dobro. To je doslovni prijevod engleskog. Da. I uspjet ne biti uhvaćen. Ja bih rekao da je to moguće. Moguće, to se slažem. Doslovno svaka osoba to može napraviti. Mislim. Ajde, Filipe. Znači ste u situaciji. Znači moram smislit. Moram namjestit. Stavi blagu muziku u pozadinu. Može. I onda mi daj scenarij. Shit, Jesus. Da li je Horrible Bosses scenarij? Ili je neki Hitchcock scenarij? Panika. To definitivno nije muzika za ovo to. Ne. Imam film da idem... Imam ga. A? Ne, i dalje ne. Ovo je kao koje slovo ćete sljedeće kupiti. Wow, moraš biti bezobrazan. Ovo je Chicago na Broadwayu. Pa da! A? Šta? Šta znači? Čekaj, hoćeš baš neki beat? Ili ne, hoćeš... ajde, ovo je okej zapravo. Ok. Ajde mi sad, daj mi scenarij i ja ću smisliti kako ubiti nekoga. Shit, sam moram smisliti scenarij, ha? Mm-hmm. Pa kažem ti, koga ubijam? Ubijaš bivšu ljubavnicu. Ok. To je... Već smo nerealistični, ali dobro. Vidio sam ti u očima da želiš to reći. Ali nisam rekao, ti si prvi, hvala ti. Anyway. Zaljubio si se u nju. Jel ja imam ženu, djecu? Ne. Ti si sada kakav jesi. Aha, to je kao ja u ovoj situaciji. Kao film Georgijevštinec. Da. Znači bio si sa njom. Ok. Smatraš si da ju voliš. Ok. A kad ona je tebe iznevjerila. Ok. Zna krucijalne informacije o tebi. Koje bi ti uništile izgled. Ugled. Već mi je sve uništilo izgled. Znači, ne znam smislit, no, želiš ubiti nekoga. Ok, dobro. jako mi se sviđala ova meni fiktivna... Ne, zato što sam užasno improvizirao. Bolestan sam, pusti me. Ok, znači nekoga želim ubiti. Da se sjetiš bolje. Nekoga želim ubiti. Ajmo reći da ja sam u trenutnoj situaciji. Ovo je puno preglasno. Mislove, prestani. Mislave, prestani. Dobro, kaži. Ja sam u trenutnoj situaciji. Mm-hmm. Želim ubiti nekoga. Da. Je li ta osoba živi solo u stanu? Ili kući? Ajmo reći da da. Za jednostavnost. Ali ima jako ekstravagantnog psa. Ekstravagantnog psa? Da. Koji reagira na sve. Šta to znači? Reagira na sve. Šta? To ekstravagantan ne znači da reagira na sve. Prva riječ koju sam se sjetio. Jel to znači da je pas koji jede mačju hranu i nosi sunčane naočale? Kao šta? Pa mislim može, da. Okay. Ona je to stavila pas koji reagira na sve. To je otprilike sad nemoguće. Znači da moram i ubiti psa. A to tu povlačim liniju. Kao ubit ću osobu, ali ne psa. Ok, živi sama. Ok. Ne sviđa mi se što koristiš... Isuse Krista. Ne sviđa mi se što koristiš ženske zamjenice za tu osobu. Koju moram ubiti. Zašto? Zato jer previše karaktera mi daješ žrtvi. Filipe, sam Jesus Christ, da sam znao da će biti ovak teško. Nastavio bi funky beat. Ok. Definitivno pištolji i vatrena oružja su out of the way. Normalno, svi će čut. Ni otprilike ne znam kako bi došao do toga. Da. Noževi i takve stvari... Moraš se približiti. Molim?
Nije to problem. Problem je što će biti krvi svugdje. A, istina. I teško za počistiti. I na tebi. Definitivno je nešto otrov. Ono što moraš organizirati je to da ju ubiješ u nekom namijenjenom prostoru. Ako ćeš ići sa nožem. Dobro, da, ali nećeš ići sa nožem. Nećeš. Ićeš sa otrovom. Apsolutno ćeš otrovati nekog. Ok, koji otrov? Pa doslovno bilo što. Sviđa mi se. Sviđa mi se kako malo detalja i kreativnosti stavljaš u ovu imaginarnu situaciju. Ne, ali Isuse Kriste, molim te, prestani plesati, prestani puštati. Ne, ali Isuse Kriste... Nastavi, slušajte. Idemo malo saksofona. Ništa nije gore zvučalo ikada. Molim te, prestani. Molim te, prestani. Šalim se. Pokušavamo ubiti nekoga. Ajde, stavi. Ne, malo još utiš. Okay. Hvala. Ali čekaj, ajmo zajedno smisliti ovu. Jesi spreman? Ja već znam savršeno ubojstvo. Pardon. Da. Pardon. Da. Molim te, obasije me svojim znanjem. Šta traže uvijek prvo pri savršenom ubojstvu, Filipa? Šta traže? Motiv. Vrlo dobra stvar koju bi tražili, da. Okay. Šta još traže? Sredstvo ubojstva. Sredstvo ubojstva. Okay. Dobro si rekao. Hvala. Ono što napraviš. Isuse, način na koji se ti sad sjeo i na koji ti sad sjediš je sve. Ono što ti napraviš sa načinom ubojstva. Malo me zabrinjava tvoja samouvjerenost na ovoj temi. Nađeš nešto što neće postojati nakon što si ubio. Hoćeš ti sad reći ledeni? Ne ledeni. To je glupo. To ostavlja tragove, zato jer ostavi, kao ubodeš nekako. Okay. I ostavlja ledene tragove, neko sranje, ne znam. Treba biti, ledene tragove. Treba biti tupo oružje. Ne nečim što ćeš ubost, nego nečim čim ćeš razbiti glavu. Okay. Šta je to? Pogodio si. Molim? Mesna noga. Molim? Noga životinje. Šta? Kao leg of lamb. Molim? Kao leg of lamb, koji je tvrd komad mesa. Možeš prebit nekog i onda s time napraviš jelo. Dođu ti policajci. Nahraniš ih tim jelom. Ultimativna ironija. Šta se upravo desilo? Pojeli su ono što su tražili. Ne mogu naći tragove. Kako će naći tragove? Šta, ispeklo se sve? Aha. Od kud ti ovo? Je li ovo od nekuda? Ne. Ovo iz nekog filma ili serije? Ne. Isuse Kriste. Ja sam... Kaj? Ok. Imao si ovaj as u rukavu cijelo vrijeme. Aha. Od kad si ti ovo smislio? Od kad sam smislio. Molim? Molim? Čekaj. Kaži. Ali sigurno će, kada pregledaju tijelo, ajmo koristiti CSI metode. Slušam. Kada pregledaju tijelo, ajmo reći da smo u CSI-u i Horatio osobno dođe gledati tijelo i nađe, šta su ovi tragovi? I onda nađu da je kao stanice janjetine. Ili... Šta je ovo Poirot muzika? Paša. Savršeno, paša, da. Ok, anyway. Ali kao da postoji... Da postoji nekakvi tragovi janjetine ili nečega. Ne znam sa čime. Tragovi janjetine, ali kad je toliko tvrdo, zato je ledeno. Aha, kao zamrznuto. Da. Ali sigurno bi našli nekakve kao... Neš sam nekanim komadom mesa udarat nekog. Ali sigurno ćeš naći nekakve tragove te životinje. I kaj onda? I otiđeš u neke prodavaonice, neke mesnice i kao pitaš... Ko vam je kupio... Ko je kupio veliku butinu? Kojih 200 ljudi je to u danu kupilo? I onda nađu tebe koji imaš motiv. Ti samo ne želiš priznat da je savršeno ubojstvo. Ne, okej, fakat jako dobro ubojstvo. A šta napraviš s tijelom? Samo ga ostaviš.
Kužiš? Korpus, korpus, kako se zove? Kad je bez tijela nema ubojstva, ili? Ne znam. Oh, wow. Šta je ovo, Filipe? Filipe, šta je ovo? A zvučim ko naša majka sada. Labuđe jezero. Bravo, smeće. bravo. Bravo. Zapravo je vrlo creepy za ovo, taman. Ali, okej, čekaj. A kako se riješiš tijela? Kako se riješim tijela? Da. Ne trebam se riješiti tijela. Ne riješiš se tijela? Čekaj, šta radiš? Ko prvo utišaj, da. Da, jako je glasno. Okej. Kako bi se ti riješio tijela? Ono u kiselinu ili nešto? Pa ono iz Breaking Bada, iz prve. Ali ne da staviš u kadu. Da, nego u plastično ono. Mislim, to je... Ali to smrdi. Jel to smrdi? To smrdi gro. Sigurno Ako smrdi. si u stanu, onda je malo bad. Da, tog se moraš riješiti negdje. Da. Ako niz odvod, onda mogu to dovesti do tebe opet. Da. Ostaće tragovi. A samo tijelo naguraš u kofer. Dobro. I samo izađeš van i otiđeš sa koferom. Misliš u više navrata? Ne, mislim da možeš jedno tijelo gurnuti u kofer mrtvo. U kofer dovoljno da bude lagano da možeš nositi. To je velik kofer. Pa ne moraš nositi, imaš kotačića. U više navrata bi bilo. Mislim, pa bit ćete, pa da, u više, ali ne. Zato jer ako ideš u više navrata nosit, onda riskiraš to da moraš izrezati tijelo. Da. Ako ga moraš rezati, već imaš 10 puta više posla sa čišćenjem i sa svima. Istina. Plus to smrdi jako. Da. Pa napraviš ono što je Christian Bale napravio u American Psycho. Ono svugdje staviš dolje na pod sve. Mislim, onak novine i to. Mislim, ali i dalje je... I dalje je imao... Da. Da, to je istina. Kužiš, ja kažem da samo... Ko u Gone Girl, ono kaj bude malo krvi gore. A, malo krvi. Kojiš uvijek leti to. Čak jak je ona to namjestila. Spoiler. Spoiler za Gone Girl. Well. Stari film. Ok, ajde, to je bilo... A shit, jel pokušaš namjestit nekome? Kaj? Jel pokušaš namjestit nekome? To je puno više posla. Ali jel je? Rekao bi da. Tipa susjedu ili nešto tako. Što ti je susjed skrivio, samo mu pas malo često laje, ono, i to je to. A? Ne, ali kao... Šta te briga? Scenu. Gle, ako imaš toliko malo moralnog vlasišta, onda... Dobro, preći ćemo preko toga. Da ubiješ neku osobu, onda valjda možeš i namjestiti nekome... Isuse Krista, kako je ovo triumfalna muzika. Mislim da si upravo, da. Mislim da smo skužili. Filipe, bravo. Ok. Dobro. Ali ajmo reći da nisi napravio savršeno ubojstvo. Ok. Policija ti je za vratom. Dobro. Ti moraš pobjeći. Gdje pobjegneš i kako? Sakrim se u podrumu u kući u kojoj je napravljen zločin. Hvala Bong. Ne, hvala. Skužio si. Ali... Di pobjegnem? Da. To je dobro pitanje. Kužiš? Jel ostaviš identitet ili ga promijeniš? Pa sigurno ne možeš ostaviti identitet. Da. Mislim, možeš ostaviti identitet... Otići u državu koja nema... Kužiš, onda možeš ostaviti identitet. Koja ne... Jel sve države... Koje države na svijetu izoručuju Hrvatsku? Za Hrvatsku ne znam. Za Hrvatsku iskreno ne znam. To nikad nismo našli primjere. Našli smo primjere za SAD i to. Nikad nismo našli primjere. Da smo aktivno tražili u biblioteci. Nikad nismo vidjeli primjere, no. Ali dobro, sigurno postoje države koje ne izručuju Hrvatskoj. Da. Tipa Srbija. Ali tipa, ne, sigurno. I onda odeš tamo sa svojim imenom, ali to je riski. Samo moraš pobjeći tamo. To je riski. Ali promijeniš ime. Ali kako promijeniš ime? Moram reći, nisam proučavao to. Pa mislim, moraš naći fake... Ok, da moraš u sljedećih mjesec dana doći do fake dokumenta. Ajde, Filipe, da moraš promijeniti ime. Kako bi se zvao? Samo malo, doći ćemo do toga. Apsolutno savršeno. Ali da moraš naći fake dokumente u sljedećih mjesec dana, kako bi to napravio? You're on the clock. Tvoje vrijeme počinje sad.
Prestani plesati. Mislim, pa očito odeš na dark web. Sure, tamo nađeš neko. Tamo sigurno možeš naći nešto. To, da. Dobro i onda. Usput kupiš pištolj. I... Onak za samoobranu, da. Da. I imaš kao fake putovnicu, tipa, ne znam, Australije. Mora da je puno lakše nego što sam mislio. Pa vrlo vjerojatno je dosta lako doći do fake putovnice. Samo moraš imat pare. Pa ja mislim da da. Znači ništa toga. Fake putovnica i da. I odeš negdje dovoljno daleko. Odeš u Indoneziju, kaj znam. Pa kužiš, kad ćete tam naći? Može. Još je lijepo. Ha? Je. No dobro, valjda. Da. Odeš na Bali. Ok. Znači mijenjamo ime. Da. Jel mijenjamo ime u neko hrvatsko ime? Doslovno. Ili u bilo koje ime na svijetu? Mijenjaš ime u... John. Bravo. Mijenjaš ime u ime države u koju ideš. Ali vrlo mali broj država može realno biti naša originalna država. Kao nećeš promijeniti ime u kinesko ime ako odeš u Kinu. Zašto? Zato jer smo bijeli od majoneze. Pa neš ići u Kinu onda. Pa zato kažem. Zašto bi se išao sakriti u Kinu u zemlju koju ne znaš jezik? Pa zato kažem da moraš... onda ideš negdje di znaš jezik. Pa zato kažem da moraš onda ideš uzimati Australiju. Jak ideš u Australiju, onda uzmeš neko australsko ime. Australsko ime. Havi ili nešto. Ne znam. Tipa Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hendo. Ne znam. Tipa... Ne znam. Imam osjećaj kao da sam u najgorem quiz showu ikada. Ali kužiš, australsko ime ako ideš u Australiju, englesko za englesku, sure. Američko, nešto gore, sjeverno-skandinavsko. Kao Stefan, Olaf. može. Olaf Stenkman. Stefan sam rekao. Aha, Olaf Stefan. Olaf Stefan Stenkman, da. Olaf Stefan Bra. Stenkman. Dips, to je moj. Ne, shit. Ne, ajde, ti možeš biti Stefan, ja ću biti Olaf. Može, ja obojci ćemo biti Stenkmani. Stenkman. Stank. Jako dobro. Ok, dobro. Mm-hmm. Šta smo u Americi? Ja hoću biti... Ja ću biti Carl. A ja ću biti Darmathy. Ha? To bi odmah skužili. To bi te neko upoznao i rekao, jesi ti Begurac možda? To ću ne kažem, hello, my name is Darmathy. Get him! Hello, FBI. Da, doslovno. Darmathy, ok. Hvala Whiplash. Ok, da idemo u englesku. Roger. Sviđa mi se Roger. Mm-hmm. Sviđa mi se jako to. Okay, dobro. Može, ja bih bio Jenathy. Znači, ja se trudim. Ajme. Ne trebaš, hvala ti. J-E-N-O. To je zanimljivo. J-E-N-O-T-H-E-E. Ko Timothy. Ideš u Njemačku. Jenathy. Onda. U Njemačku? Ja. Gustav. Hans. No. Kak se zovu negativci u Die Hardu? Hans i... Karl. Ne. Nije Karl. Hans Gruber, a u... Aha, pa Simon je buraz. Baš je Simon Gruber. Da. A ne želim biti Simon. Simon nije baš ono autohtono njemačko ime. Da. Ostaću Gustav. Može. Okay. Gustav je francusko. Ne, Gustav je francusko. Gustav je njemačko. Aj, dobro. A francusko? A francuska? Pierre. Apsolutno. René. Ne. Ne. Jacques. Jean. Nice. Ili možda... Gerard. Gerard, jako dobro ime. Mislim da patimo jako na G-ove i na D-ove. Žvi. Ok. Talijansko. Giuseppe. Giuseppe, vrlo dobro. Ili...
Antonio. Antonio. To je baš... Tony. Tony! Hey, Tony! Tony! Get the meatballs! Antonio je dosta dobro, da. Antonio je Aha, već smo prošli skandinavska. Španjolsko? Alejandro. Fernando. Fernando i Alejandro. Alejandro i Fernando. Kako glupo. Odlično. Roditelji su nam najveći debili. Ajmo im što duže imena. Alejandro de Santos Maria Lorca. Nepal. Ha? Ok. Australiju smo prošli. Jer smo više manje sve što ima neko... Bilo bi rasistički da idemo na istok, jel da? Da, nećemo to. Ajde, koji bi čovjek bio? Mohamed. Jesus. Ha? Islandsko. Islandsko. Da, nešto son. Nešto son, da. Nešto son. Doslovno nešto son. Nešto son je jako dobro. To niko ne bi skužio, kužiš. Da. Tipa ono E sa kružićem iznad. S. Sviđa mi se. C. H. T. O prekriženo. Son. Nešto son. Nisam te slušao. Nije mi niti jasno šta je ovo za film. Ovo je MAJ 1454. Ok, i dalje nismo odlučili koja država bi bila najbolja za pobjeđu. Koja država bi bila najbolja? Da. Počet ćeš neku toplu odabrat. Jel da? Da. Mislim, šta, negdje na Karibe ili nešto? Može. Može. Neki Bahami. Neki Barbados. Neka Jamajka. Trinidad i Tobago. Papua Nova Gvineja. To je Oceanija, znam. Da, kao nek blizu. Dominikanska republika, eto. Okej. Da. Pa kažem ti, nešto tako. Aj, ko će ti ići tamo tražiti, ono, daj. Pa, stvarno da. A uvijek možeš radit kao, ne znam. Radiš kao barman, kao u nekim filmu. Dobro mi kako si odmah pretpostavio kao budeš barman. Da, naravno. Kao da znaš išta o barmenstvu. U košulji sa kratkim rukavima. Aha. I onak... Opiše mi cijelu garderobu. Dakle, ovog bjegunca barmena. Znači, havijske košulje, očito. Očito. To sam ja sad. Kratki hlači, to doslovno nije... Ovak ti izgleda život. Ok, znači pobjegneš iz, ajmo reći, Hrvatske, iz Zagreba, našeg divnog. Odeš, ajde, od ovih svih mjesta. Ok, Jamajka. Naćiš neki bar uz plažu. Jamajka i ja otac. Jamajka ti otac. Ignorirat ću to. Ovo ti je kazna sad, moraš slušati ovo. Ovo mi je bilo najdraži intro u 80-ti sitcom. U sitcom iz 80-ih. Filip, smiješan si. Ovo je bila originalna pjesma za Punu kuću. Anyway, otiđeš iz Zagreba. Okay. Šta si rekao? Jamajka? Da. Nađeš neki bar na plaži, nešto tako. Okay. Dođeš tamo, kažeš, mogu radit doslovno cijeli dan. Doslovno. Zarađuješ. Okay. Onak, niš bitno, ali solidno. Super. I na večer, ideš plesat sa... Šta je bio ta dizanja oprve? Šta je to bilo? Kaj? Na večer, hej, cijeli otok je tvoja soba. Hey, wait, you're gonna leave me without me? Pa da. Doslovno living the life, kaj ti više treba. To je dobro. Hawaii. SAD i dalje. SAD skoro sigurno onak svima isporučuje. Pogotovo u NATO-u. Ali imaš... znaš jezik. A zapravo i na Jamajci se priča engleski. Priča se engleski na Jamajci? Da, pa Jamajka je... Na Jamajci se vozi na ljevoj strani ceste. Fun fact. Šta mi ta informacija radi? I abecedno sljedeća država po redu, Japan, ista stvar. Viš ti to? Da. Na koliko smo minuta? Na 44. 44? Pa to je skoro... Hoćemo za zadnjih par minuta malo... Nicky Jama? Isuse Kriste, nećemo to više raditi. Ali Nicky Jam... Ok. Ajde, dobro. Jedna stvar. Inače, odlučili smo da ćemo uzeti savršenu aritmetičku sredinu naše prve i druge epizode. Uh-huh. Nećemo biti pola sata, nećemo biti sat vremena, ali ćemo biti nekih finih 45 minuta. Treba tako. Jel ima nešto latino? Evo ga. To je latino. To se napiše Latin. Ok. 0708 onda. Evo ga.
Ajde. Sviđa mi se. Pričaj. Aha. To je bilo Trebam naći nešto... Shit. Prošli put smo prošli kroz cijelu trivia.com stranicu. Damn it. To je famousbirthdays.com. Latin Times. 23 awesome facts we learned. Doslovno prve tri će biti dovoljne. Na Latin Music Conference. Wow. Šta je Latin Music Conference i zašto... Isuse, tu doslovno ima 23 stvari po redu, po brojevima. Isuse, evo, svaki tjedan ćemo imati jedno. Ajde. Savršeno. Da čujem. I pretpostavljajući da ćemo proći 23 tjedna ovoga. Prije nego što se ubijemo. Ok. Aha, ovo je bez veze. Prvo, when he was 8, Nicky began attending talent shows in Boston, where he was born. Hvala puno, to je bilo sve za epizodu. Treće epizode podcasta Ispod standarda. Pridružite se sljedeći put. Kada nećemo imati klavir. Kad nećemo imati klavir, najvjerojatnije. Ali ćete saznati jesmo li se ikad, posrali u gaće. Aha, hoće to sad biti stvar, da na kraju svake epizode kažemo kao sljedeći put ćemo pričati o tome jesmo li se posrali u gaće.